Oh Yaw Dabo, wo baby what do that who you so ho. Yaw Dabo bema ne ho ba sene ne bema tintintie ene Yaw Dabo de pe. Lazy share mpo buom ye yi lazy ne twom mienu a o bema kura ne lazy ne ndru pe. Wo ti social media kekan kwase asem on ti ase wo Yaw Dabo tietia break wo Christmas show na nkwankwa de na wo hye wo Yaw Dabo ye ko concert ye betime tietia so kun wo ye bo ye ye bo blow ye me waste blow ye do besi table so na wa motiom ye de lazy twa wa motiom aka wasi form shut up and sit there owu a ye de nkwara adaka money box ne besie no Yaw Dabo ano akwakoyi ni kambe no nam so Kelvin ne ko bedu tela akwa Yaw Dabo level according to the level we dinatam say lazy mpabo akra na say lazy ahoma no ye twamu mienu si a emu ba akọ na ne Yaw Dabo be pe na den na Yaw Dabo akọ kambe no nam so Kelvin dinatemi mesro so ba no subscribe no share na abusuya no atumi akoso ayekese na before me de Kelvin Yaw Dabo ho nsem no de bebre me kamfo Abigail Amoaten the amount say Abigail or your digital marketing expert Abigail nam digital business abaya amanfo ye binye sika botini di go mboto wi bi akire okwan obefa so abaye bi abeka busu ekuo no hwa ye bi enye sika pa titiru mo amanone mo Europe chirichiri bencheye momfa Abigail number na edam screen na se ho no USA number eno na start +1 of test no WhatsApp no Abigail na obebo nkoma twetwe nkoma kire odwumadi ni so abeka busu ekuo wi ho aye bi enya sika botini pa de egu botum adwuma we so yes side job bi anase o ye home care adwuma anase o bona shift abetimi control e wo phone and o laptop so wherever you find yourself and once when your phone and o strong internet no laptop bi anase any device bi anu obetimi control adwuma yi a monitor ehu de eko visit the website www.amoatenabigailonline register within any phone number beto ne boase contact na bibia no atumi adimu now ebusuya yemra yensem no eso ebusuya me sure say okay NDC communicator na efre no Dela Adams ono na da screen suwe na papa yi sabrante yusu na ebetena TV XYZ show ene osopa Ghana mampani dada John Ajukum Kufuor papa yi ene wanfa ne anto say papa no say papa pani ba ko a waka wo Ghana ye politics mu no na ene Dela Adams odi papa na tem kire mu se bi eburu se bi mbredua samonimu a papa ye fe nu Kufuor ne nadwen bone ene ne niam bone nti na America say ye papa waka wheelchair mu President Kufuor bone a obedi ye ti waka wheelchair mu na wote wo ba ye umma ena wodi Ghana sika to hotels ma umma no ummu hu aye mu nsamfo say President Kufuor nya twumadware no odi aye nku wo no office no odi otisra President Kufuor nya twum adware no obi nkan kire President Kufuor se President Kufuor munu hu nyanse bi enim nti na me fi se President Kufuor wonyinsin Kufuor do anase woni etipe no nka obetu no for say de wo ye no nyanse nim anase ejimi wanka bese nya twum ebeku President Kufuor panyini obe wodi o mampanyinda ye ku nipa abatu mamua President Kufuor ne me yifi o enne President Kufuor oh jama me ngire mo and me yifi o said boni by my ondi the lame me nyankwa betie me nyakwala o na ka say some 30-year-old boy came and abusuana Dela Adams ensem ni bi eno no ene abrante no kasa papa magana fo nsusu mu titiru ene MPP fo mabunu ni bi e wa Ashanti region ye Menhia South enso ye ne demonstration de den de chirechi yamanyu se mo lose vote mo de be ye mo se makaseti ye papa Kufuor de mo ezi oyi enigeje ni accident mo de be ye mo ene Dela Adams ye twini din ne esra ne abasa ma eye samije mfi ono ye kasamafo de be machi yamanyu ku ebe kasa wo ho paacho Dela Adams izo abe paacho okoye previous videos ni mu amede enwama ne bono edi kan de abro na ene asemi kokọ ya ama ekodu Yaw Dabo anim kuma wood actor no nso be so asem ni mu kire mu se bi eburu ya papa no wanyi nti anka Dela Adams kasa na anka on show respect bi emfama no nso hwan Yaw Dabo nso sopa Dela Adams Mr. Dela Adam au kaseti ya papa Kufuor former president se ne boninti ene waka hwichem Mr. Dela Adam ade wedi say obi a wanya 86 years otihwi mu a ni news ye den opening dweno ho wate hwe wumfia wadi yesi yenyini ya yensla kwatia na communication po na wo to fire we na ya vice president abeden wa papa JM ontimi mie na nompo eni Kufuor atem paninu wa boni din kobusa
animdifo a ekone na so respect no one hand gate man akura duru ayemfa Mr. Dela one hand J Kufuor ni gate man akura ayemfa mumiyemfa ni die ma die ni die se no yenim se politics dirty game but eno nkyere se ubebie wanu no wakaka se fi bia de akere pani onso obi di mpanifo atama mo se nkura didi atam hwepani mu etese owo ma ntu ba ne ko DJ Kufuor atama nka futu we na ade bema no ntu pen mu na nkasa no wayo nti se ochina bi wo na abakodi obi atama abeka chense den maye nkatakata yani because of politics ni di mpanifo bi atam search na bi kwa akopa acha wana ya papa je Kufuor da wase why tete na pansam ama ene o Mr. Dela utimi kasetia no se ne boni nti no oti ahwim na nka nipa bi ye boni amanyame ehira no 86 years asa ama na yo defo se ya ka ye nyina be ye boni ni ayo defo se ye duro 86 years ye ntra hwimu Mr. Dela san kona blebiem na be hu di opesa wonka na ntoni pasu na kasa na okan no enye kasa papa enye kasa ye kasa kire pani enye kasa ye twa pani mpoa so otihwi Mr. Dela ipa ani aposo awo pedi asupao nani enti ani papa jem wa ma aposo dia mi donya mi wanra de obeka afa no ho de age odwane fli Ghana hawo Dia politics dia menya politics but Abusuana Yaw Dabo ensem no bi eno no na eno didim ma asem no nso ana Yaw Dabo video no akodu Kelvin Ekobedu tela anim ma enano da November abosumi etosu du ba ko ne da etosu edu enwotwe 18 November nimu ana Kelvin enso betena ne Loud Silence Media so ene enso bo wa so ebo enka se hwe wono nso asopa Yaw Dabo papa kirimu se abrantu no onye obi enti on shatapo enye sa de be yedo no on pese na no ebekoti anu ekura de odi amanatufu obode obeba biem no obeba ni so ogwama utumi nya obi te say Yaw Dabo owu a ye de nkwara adaka money box na besie no ogina social media kan kwase asem ono Yaw Dabo bema ne ho ba sene ne bema tententie ene Yaw Dabo de pe otumi gina social media na okeka nkwase asem adentira asem ya ba na oka bi Yaw Dabo wo baby awadu da ho yusu ho ayi rade nyanko ana me pesa make answer no when I drift the things I will say lazy share mpo buom ye lazy ni atwam mienu a obema kura ni lazy ni ndrupe wo ti social media keka nkwase asem onti ase wo Yaw Dabo lazy share mpo buom ye yim ni abumu 4 ni atwam a ye yi ba ko a ebe say a obema kura ndu wo ye den wako yusu weni mekeka nkwase asem tietia break o ye ni penifo nkasa o Christmas show na nkwankwa dia na wo hye tietia break na penifo wo penia Yaw Dabo ye ko concert ye betumi tietia so okun say na Jay-Z aba na enyina kokoma sports ye betumi tietia so okun wo Yaw Dabo masa brown wase na shira wada kam na wu a ye money box de besie wu mo san kwasha sem na mo de titi kuma so no ho wo de mo kwade ane mbese be kam asem ana me mbese me so mo asem mo de mo nye nipa ya ntiasie ye betam akosoro twa mo tuomu peace wo ye bo ayede ye bo blow ye me waste blow ye do besi table so na mo tuom ye de lazy twa mo tuom aka wasi fom o ye den e na peje obeti ye be we fra salad di ye do be fra salad Yaw Dabo and the baby Ghana do a kira be wo ye di dokunu 4 wo di dokunu peace wo ye do be fra salad di wafra wo ye do be fra elewonyo uni melewonyo ye do be tum ni ade wafra ni anom brown wase ko se na baby na ndwene ho say Yaw Dabo o de o bodam mo na ni pan mo time o ga se sane agumuso a na ye keka ye kasa o wonti ase and ye the stamp be bo no so stamp
stamp here de bobo ye letter ye post letter ye de bebo wan so laser say mpo buom ye yini abumu for ne atwetwam tre a ye yiwa ne tietie sei obema kura ndu emema shut up and sit there. Bodi ya mumma nipa no tia mo a mempese ma no betia wo mempese ma no sei ebetia wo ba man hwom kasa mu yi a yo abusuya Kelvin ensem no bi eno no ani abranti zi yenya anu anisa nani abre papa ni wa sopa Yaw Dabo wa sopa no papa kire mu se we de odi amana tufo bo na do bebe biem ma Yaw Dabo je de obeye no yo enti abusuya na ensem no asekire ni nyina no amuso da nkwasi prince me de ho amane bo no e de abromesro so ba no subscribe no ahye na abusuya na timi akoso ayekese na before amekra mo ami akono mekanfo characteristic company limited in friend is amisha ana zaje capsules so de ama say infection bacteria bi abegin pedua na kentensuo oba edu mfichi kwachi a oti yawo oti pains e wo wase fidua no moja na ba toto te meyie kakere bi ana ba na atwa betimi abegya o fibroid yade wase tumi kawo ema ifidua no bro no so obi atumi te nka kwaje impenifo ndro bi infertility ulcer prostate problems yade boni awanhwe bi gu animu ase entrama yade enku obi benya wa na free yade enu nti ne impenifo de adro nwanwaso yi de aba edwama nso nipa bibire na edi ho adanse na amuhindi heba mesha no eba malaria fever typhoid diabetes o blood pressure yade etai koja kwaji impenifo ndro bi na wo ye bema afo aso fem se zaman capsules meme dru tatahwe besisi yade sexual weakness low sperm count yade abija oso ma de yire ukomutwi wa kanchima wonya shoe peso okobọ match wa go pamaso a na asane agufoma kwaje impenifo ndro bi na edru FD ayuma dia tum se eye open dru to akofoma se eba stores bi ebenwa unsa ebeka impenifo ndro bi fm dan kwasi prince makrao